carré plus 2 égale à moins 2. هاد le 2 يمشي للطرف الآخر تبقى لي 2x carré égale à 0. Moins 2 plus 2 c'est 0. Et x au carré égale 0 sur 2 c'est 0. Alors هنايا راني في le deuxième cas. Donc غادي نقولو l'équation admet seule solution اللي هو x égale 0. اللي هو x égale à 0. La troisième partie اللي غادي نهضروا عليها c'est les opérations sur les racines carrées. أول حاجة غادي نبداو بها هي racine carrée et produit. d'accord. كيفاش racine carrée et produit؟ أول خاصية الأصدقاء هي اللي كان عندي racine carrée a fois b غادي يعطيني racine carrée a fois racine carrée b. d'accord. c'est-à-dire quoi؟ هاد la racine اللي كنجموع racine واحد كبير كنفرقوه racine carrée a multiplié racine carrée b فقط في الضرب. ضرب وحاجة أخرى في الضرب. دونك الثانية هي إلا كانت عندي racine carré a au carré b. d'accord. هذه شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي هي racine carré a au carré multiplié racine b au carré اللي كتساوي لي شحال هي racine a au carré؟ هي a و a multiplié racine b هي a racine b. دونك الأصدقاء لي نومبر اللي فيهم الغاسين تحسبوا مع بعضياتهم ولي نومبر اللي ما فيهمش الغاسين ما نقدرش نحسبهم مع بعضياتهم. جو بو با. داكور. الوغ ناخذوا اكزومبل باش نزيدو نفهمو. ناخذوا اكزومبل. شوف معايا هاد ليكزومبل هذا. اكزومبل عندي racine 2 multiplie racine 16. d'accord. racine 2 c'est racine 2 و racine 16 c'est 4. d'accord. alors اللي ما خاصنيش ندير الأصدقاء اللي ما خاصنيش نديرو هنايا هو هاد 4 ما يمكن لهاش تضرب في جوج. علاش؟ لأن هذا c'est un nombre avec une racine وهذا un nombre ne contient pas une racine. d'accord. les deux ne peuvent pas être multipliés entre eux. donc غادي تبقى لي هي 4 racine 2 كتبقى لو ريزولطا تالي على هاد الشكل هذا. d'accord. غنمشيو ناخدو par exemple racine 3 fois racine 12. d'accord الأصدقاء. لاحظوا معايا هذه je fais quoi؟ c'est 3 fois 12. d'accord. c'est quoi 3 fois 12 الأصدقاء؟ شحال هي 3 fois 12؟ هي 36. شحال هو 36؟ هي racine 6 au carré. شحال هي racine 6 au carré؟ c'est 6. d'accord. نمشيو نهضروا على racine 25 fois racine 7. d'accord. égale quoi؟ égale racine 5 au carré multiplié racine 7 اللي هي 5 racine 7. هذه البارتي الأولى الأصدقاء. غنمشيو نهضروا على البارتي الثانية اللي هي racine carré et division. racine carré et division. اش كتقول لي racine carré et division؟ أنه إلا كان عندي racine A sur racine B et faites attention هذا B elle est différente de 0. d'accord. يخالف الصفر كيساوي لماذا؟ كتساوي أن هي racine واحد ديال A sur B. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية إلا كانت عندي racine 1 sur B تعطيني هي racine 1 sur racine B اللي كتساوي لي شحال؟ هي 1 sur racine B. علاش racine 1 هو 1؟ لأن سي racine 1 au carré تعطيني هي racine B. إلا كان عندي الأصدقاء مثلا A sur racine B A sur racine B شنو غادي ندير؟ كتساوي لي هي A. إلا لاحظتوا معايا هاد A sur racine B راه بحال ضربنا A fois 1 sur racine B هي غادي تبقى لي 1 racine B sur B. وحنا في الفقرة الثانية غادي نعرفوا منين جبنا هاد racine B sur B. exemple الأصدقاء. exemple لاحظ معايا racine 8
sur racine 2 هي racine واحد racine يعني racine مجموع sur 2 شحال هي 8 sur 2 هي racine 4 شحال هو racine 4 هو 2 داكوغ الأصدقاء الثانية عندنا racine 9 sur 3 نفرقوها غادي تجيني هي racine 9 sur racine 3 هي 3 sur racine 3 لاحظوا معايا راني في الحالة ديال A sur racine B شنو غادي ندير هي 3 racine B racine B في هاد الحالة هو 3 sur 3 داكوغ كانت هذه هي الفقرة الأصدقاء ديال لي زوبيراسيون sur les racines 4 Donc, la quatrième partie, c'est la dernière partie de cours, il y a suppression de la racine carrée au dénominateur. D'accord? Donc, définition, on parle de la notion de conjugué. Qu'est-ce que ça veut dire le conjugué? أقولوا لي عليه كيتسمى المرافق باللغة العربية. وغادي نستعملوه بزاف في السؤال ديال supprimer ولا éliminer la racine carrée au dénominateur. شنو هو la définition الأصدقاء؟ Le conjugué, tout simplement, le conjugué de racine A plus racine B et racine A moins racine B. Et l'inverse est correct. D'accord? Yani le conjugué de racine A moins racine B et racine A plus racine B. D'accord الأصدقاء حنا عرفنا غير شنو هو لو كونجوغي ديال racine A plus racine B هو racine A moins racine B et en utilisant l'identité remarquable numéro 3 اش كتقول لي l'identité remarquable numéro 3 avec les racines أنه إلا كان عندك racine A plus racine B multiplie racine A moins racine B فغادي يعطيك A او موان بي. لاحظوا معايا الأصدقاء كيكون عندي هاد لا نوسيون هادي ديال جذر أ موان جذر بي في المقام وانا كنستعمل ليدونتيتي ريماركابل باش كنحيد لي الجذر من المقام باش مكيبقاش عندي جذر من المقام. داكوغ وهنايا غادي ندخلو في دو كا الحالة الأولى والحالة الثانية غناخدو كا نيميرو 1 كا نيميرو 1 اش كتقول لي كا نيميرو 1 إلا كان عندك dénominateur ne contient pas plus ou moins. يعني إلا كان عندك le dénominateur واحد العدد واحد الجذر ما فيه لا زائد لا ناقص يعني غير جذر واحد. داكوغ علاش مثلا دابا مثلا عطيناك 2 على جذر 3 on dit quoi? On utilise la propriété. D'accord? On utilise la propriété de la racine carrée et division. لاحظوا معايا هنا عندي غير racine 3 ما فيها لا plus لا moins. Racine 3 شنو هو le conjugué ديالو؟ Racine 3 هو racine 3. Le conjugué ديالو هو racine 3. Lorsque je multiplie une fraction par un nombre, le numérateur et le dénominateur vont multiplier par le même nombre. يعني الجذر البسط والمقام كيتضربوا لي في نفس العدد. 2 ضرب جذر 3 اللي كتساوي لي هي 2 racine 3 sur racine 3 au carré اللي هي 2 racine 3 sur 3. لاحظ معايا في الاول هو كان عندي جذر في المقام في الاخير هو مبقاش عندي جذر في المقام. سي كلير. دونك الاصدقاء نمشيو للمثال الثاني. الا كان عندي باغ اكزومبل racine 3 sur 5 racine 2. داكوغ فين كاين عندي الغاسين؟ كاين عندي الغاسين سور 2. داكوغ هذيك 3 ماشي سوقي فيها هذيك الغاسين 3 راه كاينه في البسط دونك ما نديهاش فيها نهضر انا غير على التحت شنو طالبين مني. alors je fais quoi? je multiplie par le conjugué de racine 2 اللي هو racine 2 c'est 5 racine 2 multiplie racine 2 شحال تبقى لي الفوق racine 3 fois racine 2 on utilise la propriété de produit. داكوغ اللي غادي تعطيني شحال؟ غادي تعطيني هي racine 6 والتحت غادي تبقى لي 5 multiplie racine 2 au carré اللي هي دابا racine 6 sur 5 fois 2 هل هي 5 fois 2 الأصدقاء هي 10 دونك racine 6 sur 10 وشوف لو نومبر كي كان وشو كي ولا على la fin. داكوغ دونك
هذه الحالة الأولى. نمشيو للحالة الثانية اللي هي dénominateur K2 dénominateur avec signe dénominateur avec plus ou moins. D'accord. ونمشيو ناخدو مثال directement. Par exemple أصدقاء عندي أنا 3 sur racine 3 plus racine 5. D'accord. شنو قلنا؟ شكون تقول لي لا ديفينيسيون؟ قال لك racine le conjugué de racine A plus racine B هو racine A moins racine B. يعني إلا بغيت أنا نحيد هذا الجذر هذا من المقام خاصني je dois multiplier par racine A moins racine B. لاحظ معايا على هذا الشكل هذا 3 facteur racine 3 moins racine 5 ولتحت 3 racine 3 plus racine 5 multiplie racine 3 moins racine 5. D'accord. Donc je développe. غتبقى لي 3 racine 3 moins 3 racine 5 ولتحت racine 3 au carré moins racine 5 au carré اللي هي quoi اللي هي 3 racine 3 moins 3 racine 5 اللي هي 3 moins 5. C'est quoi 3 moins 5? C'est au moins 2. D'accord. Donc le résultat il reste comme ça. D'accord. Il reste comme ça. يلا دابا الأصدقاء نتوما غادي تصوبوا لي هاد لي نومبر هادو racine 9 moins racine 6 4 sur racine 9 moins racine 6 عطيوني شحال كتساوي وعطيوني كذلك racine 5 sur racine 6 moins racine 4 ولا نديرو racine 4 هي 2 racine 5 racine 6 moins 2. داكوغ. نتوما الأصدقاء عطيوني هاد لي دو نومبر شحال كيساويو وما تنساوش اللي عنده شي سؤال مرحبا به وما تنساوش تخليو لنا واحد الكومونتير زوين ولايك وتبعوني ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نديرو فيه سلسله في هذا الدرس هذا وغادي نصحوها كذلك كامله. فالاصدقاء تهلاو لي فراسكم ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.